wena yabona bese umqondo ukuthi abantu bangishaya kanjani yabo lapha umuntu ushaya ngesinye isikili mfethu yabona into laba bethi ayisafika doc yami sashala bonke yasebenza bakhona hayibo shaya amaphoyisa mfethu yazi shaya amaphoyisa mfethu yazi shaya wasibonisa nomphakathi la kowesebusuku kodwa abafozi sasambe siyibhongela ba4 yithi mina kuwena thina ngisho umnomzana nomuzi doc yami mase simela bese simqonda kwayilona iphoyisa mele lilodwa bese liqonda ngqo yabo kodwa doc yami uyacabanga ukuthi unqestalo sizamehayza lemgaqo kube ngathi nyana bebafo ufuna lapha bese underway olate yabo sinofetha siyazi leyo nto leyo njayama isikhalo akumajaji abazali ngoba ngaso sonke isikhathi mengifike nje ngifica ukudla kokhona futhi uma benza sure ukuthi hayi ngizothola ukufihla umzimba yabo kodwa ke phela nami out ngumjida umesiqala siphuma lama out eseqondile ishi yabona lokho lapho nalapho njengiste yabona into le ya kodwa ke mfethu ngoba nami lapha esibengini out ngizithemba bengikwazi ukwenza ngenze bethu kuhlangana lapha yazi khona olebhayi lapha khona yabo umuntu akwazi ukuthwala into ayithanda into ayidinga kodwa phela mfethu khona kuba tough uyazi life into kwaphela sometimes ayami mhlawumbe ihlanza into zokuthi yabona yephethu kodwa ke phela mfethu sisemhlabeni yabo indoda afanele ithembe la uqina nje lesikhathi mfethu yabo mina ngikutshela nje phela igama lami ukuthembelana nento ukudla ngokwamakhaya oledi lami amakhaya ithembela ngasikhosana ngale mzimkhulu oledi la ngala impompo i-out ngiphethe kulele kamakhutha sakhonisa lwazi ilife beka ngi-enjoy ngoba nje salwazi sami esibuye ekuseni manje konje bali nje abesisemasimini nje yami yabona hayi vathu kutshala lana senza yonke into yabo sasala salwazi sangishiya lo salwazi sangishiya ngona 11 years bengina 11 years wathi anginalo iphutha lapho yaqala ke impilo nje yami sekubheka yabona mekukhona umuntu okwazi ukukhala kuyena wazi athi olje kuthiwa yabona la muntu lo mama kumina yona yonke into futhi yabo kodwa futhi mfethu isikhathi phela awangishiyi kwaba nzima ukwamukela kawuba ngisho focus wena mfethu wangathi uthi yabuya la nezinto yabona umhlaba usuqala ubona ngenye indlela manje yabona into le akusafani nje asiqalela olede likhona kodwa phela manje nishi khona leya lothando enginazi khona lo umuntu lana ngiyabo ngizibona kanje izinto ziyashintsha mfethu wayele landeni olede lapho khona lesistera yami encane sakhulisa ingane yabo olede ngala liyageleza ukuthona ngosiphi bengibesigele ngidolela ngcinci sisambisile yabona nje mfethu ngingathini njengoba ngikutshela bro ngithi sometimes ilife yamacheri noma umqondo wecheri ngikwazi uku-understanda kakhulu angisho mhlawumbe lapho ngazi kakhulu but abantu engingaphila nabo isikhathi eside yabo and futhi abahlukahlukene wena mfethu yabo angikhulumi ngamacheri ekade ngihambana nawo sekukhuluma abantu ezizwane yabo abanye abantu ngithandane lapho yabo lento nje mfethu yabo lento le olede bena ngeke ngizosala nami ledleni kulela ngibe esikoleni noma senhleni endlini ngibheka mhlawumbe 12 years ya lento iqala ku 12 years kanje yabo ngiyapheka endlini ngiyacleana ngithi nganempini kodwa phela ingane zeledleni yoseswami ngithola mfethu uphemani lezimo ezifana njengalezo qeda kuzisho njengamanje uthi kunabantu abahlukumeza abantwana la ngaphandle ngithola esikhathi ke phethu sambe phethu empilo la umuntu aqala usaqala kakhulu aqaqqa nami seqala ngiyaqaqqa wona phethu ngizama umphathi ngalana phethu sometimes ngokwedla ngeJacobs ethayimini ngisipane khona bese isikhathi phethu ngishayela isicapha ngalana yabo ngoba lapho sekuthatha into engiyifuna leyo nasedladlini uyazi mengaphelile inyanga mekuphela inyanga kukholiwe kufanele phinde kuphela inyanga ukuze ukwazi ukurholwe nawe njenge-out mfethu endlini ngeke uzuvule ukuthi ngiyalivula ifuture manje lishe yakhona but nge-weekend ngiyavuka alright uyahla kulona 20 uzowuthola mfethu hayi 20 rand bedwa uspenda mfethu lothi uclip mhlawumbe lapho ngesonto uyawuthatha 150 kwele bus something yabo nto leyo uthenga i-break mhlawumbe this week yabo
another week wena mfethu yazi yabo namanje into seyinyukile but those days amana zona mfethu akwazi wathola ngo-80 kuphikeleni khona amakhombo 100 120 yabo isikhathi labafethu sisafana njengakuqala kodwa nje mfethu ukwazi ukuhlanganisa lapha nalapha thola nje lijabule umnandi kelekele yabona into leyo mfethu sometimes ifuna ukuthi uyabuka hey qala umshikashika yabona mengithi kwena professor mina ngikhule ngiphila nenguka kakhulu ithi mengishiya usasala kwaba khona isikhala sayo alright mengishiya ngaphila nesistera yami yenye awuthanga sedladleni mawusuke edladleni eqhamize emibili 2 Matthews yabo kube nye out yami yakuthupi uMahasmani umntaka omkhulu usadlule emhlabeni uMatthew sakhona silo Matthew sikhule sikhulu sinqa abantwana basedladleni uMatthew bekhuliswe nisami ngikhuliswa phamela yeah kumnandi futhi yabona futhi lokho singakunaki nje omunye umuntu yahwaya but lonto la isho next kuthina bethe ngasesedladleni manje ingekho mina kuyona ubalo ozoba kuyona yabona and futhi ositezi ngabesikhathi yabona lonto le ya bethu hayi ile yaqhubeka bese shop awuthi wamile vele bethu into engazazi batshela ngithi mina bethu hayi into engasayazi ngengane ukushikela umyeni futhi ibhodlela futhi ingane yabona nje bethu ngisho ukizwa professor ukuthi hayi lona akekho right kanti yayibona into le bengiyazi lonto le futhi hayi ile ifike toke maqala iqhubeka bese saqala namajita bethu yabona lonto le saqala ipanel sekhona lento nje lapha hayi sengicala lokubhema kwawona bese yakuse ngazo zami ngiphulanyana yabona ingane yaphethe ya ngiyaqala isigele yona phethe ngiba nokuleka all right bede ke isigele toki ke sekuqambela manga angazi bamoshakala yabo ngoba kodwa isikhathi safika nje phethu bangathi umuntu loza ngisho memory yabo yazo lahlike lokubhala igama lakho professor out kodwa phethu sometimes kube ngathi sinqamo uyazenzisa noma mhlawumbe wena uyafila lapha yayibona lonto le ifethu ukuthi cha le focus yabona manje la ngiyafocus kodwa toka ngazi kanjani yabo hayi bo akekho umuntu ozokuphazamisa angani umqondo noma wena noma mhlawumbe sometimes cabanga lokho nalokho angazi understand kodwa into izinto benokwenzeka nje bethu uthola ukuthi yenzeka ngempela all right fethu la isikhathi sesihamba professor Peter ngikaphiseke nami ngiyakhula phela manje sengithi ngiasaqala mase skema namajita noma ukuhlaza ngaso sonke isikhathi ngibona ngifuna umsebenzini ngidla nje la ngame ngo8 sekugwa 20 rand oyizopho sekugwa 20 rand o10 aba u2 yabo ngiyele endlini lapho ngisitolo ngithengisa drink yabo haza besikhathi sesiqhubeka siyahamba before tasafolo 120 end of the day lapho sokuba 150 kodwa abantu lapho nizwana kanjani nothi laba sometimes thina baphetha khethe lapho kuba 180 yabo lento le la bese mawuphatha endleleni uphatha ngayiphi indlela yabo lento le ukuthola isipani sakho ngendlela yabo izinto nje phethu zenzeka lapha yabo hayi khona indawo ukuthi semafezini umqasho le ndawo siyaphuma lapha namajita so right ngisuke mina la kufika omunye uphethe kuthiwa nathi ngwakala ngeSand Cape ubhaka sebenza ngamasipala ehlala ambongo isihlala nesistera yakhe nosibaba wakhe thola idladla la thola igami ngala lapha nazo efuna ukuphuma phela outside mail yabo out ephethe speaker esizwane la yabo lasizwana ngaliphethe athi inensimbi la lesikhathi ngibuya isipanini ngibuya ngihlalela kubona ngibheme nasezwe sizijimela nje yabo kodwa mina hawe mina ngiyajima bona yena beno siyaba abantu abafocusa kuyona insimbi mina nje phethu lokho nje phethu nami ngicela igazi yabona nto le hayi kambiskashana nathali imali ahamba emakhaya ukuthi leganisa la kumina yabo unathi ngakahamba emakhaya khona abafesi bangasedlandleni engangikhula nawo yabona nto le siyazwana siyahlangana sibe siyaphila kodwa nje phethu uyabona nathi phethu ngathi anginawo umthatha bafuza umntwana wami yabo isikhathi esiningi emaphutheni esiwenzile lifini abantu babe bakujaje kakhulu yabo end of the day uthola ukuthile lapho uthola ukuthi ezinye zezinto uyakwazi ukuzibona lapho ukwenzela kodwa lapha ngaqhuzwa lapha hayandona ushaya ngazi ukuthi but I know ukuthi uyikhozi yale yanto abantu ngale kodwa kumuntu ngikuze umjaji wezomtshele behlweni ngithola phela kuzoba into ekuwena ngaphakathi ukuthi professor Joke yami lapha ngisenza ngcono nje kutshela yona Joke yabo bafo izinto zenzeka la ngaphandle nje mhlawumbe wona u-out umdala umhlaba usubonile yabo lento le ngamthemba umuntu kodwa uthola into day bafo
umuntu kunento zakhe expectile ngawe noma mhlambe yabo uphazamise ngendlela ongayi-understand njengoba ngitshela ngesimangalo lesigele bengikwazi ukubhala mina lesigele baprofessor bengozongitshela ngemethe yabo noma sekulahlekile ukubhala kodwa kwi-maths bafo bengozongitshela yabo loo nto leyo kodwa bafo angazi usibenzakalani kwaphelile lapho kanjani yazi uyayizwa into engishoyo uma ucabanga is make sense loo nto leyo bafo hey ukuthi wena walidingela ukubhala igama lakho igama lakho hayi bafethu lapho more than 12 or 13 kanjani lahlekelwa buwena kanjani alright mina phethe angikwazi ngikwazi yabo loo nto lefana makuthiwa ngikhona into engikhawathile phethe yabo ya ngizoyihlaziya nje mina phethu yabo loo nto leyo isikhathi mesiqhubekayo mfethu la namajita ami lana phethu esibizwa sihlala sonke lamajita siqeshe bafethu unathambe emakhaya imali amajita sihlale nawo la sinabafethu asikagangi siyaphanda sonke bafo into esiphandela siphandela ukutini yabona nto le ya into esiphandela nje wethu ukutini amajita ke phethu ona thanda lezazi nje mina phethu ya ngathini into okugqoka bafo ngiyithanda yabo le ukuthi phethu abafa kwesikipha lesingasithanda babule yabo le yaphlele ukuthi phethu anagama yini bafo ngiyithanda bro phethu ngiyibona thana badlala ngidlala lena most of time talk phakathi hayi lapha this week ngizobeka lapha phethu lapha ngithatha Monday Tuesday angibeka lapha 120 la bathithela amachino la yabo ngiyokhipha amachino awu2 la ushaya lapha two clip akukho ngiyofala phansi lesasipobe sokuthi wena mfethu yabo lapha ya engibhalethele endlaleni ya siyashibiza la siyabhema sizazonke izinto yabona lento mfethu ukuthini ukuthi ekuhambeni kwesikhathi khona isikhathi esimesifika wena phethu ubona amajita kanjani mfethu yangene yabona wena mina ngisabheka istep sami outing waseyiphethe professor mfethu out uphuma la ngisho iqedwe lapha ngizonke ikhavela mfethu yabo khona lamathupha uthi afike mhlangana engiwanquma yabona lento le yabo benza izinto ziyenzeka lento phethu iyanyangaza la bona display phezulu bezibhuku phethu yabona mfethu baye wena lokho kunokusaba nokushawa yabona into njengale yabona lapho ugcina so uthi phela mina phethu positive nami kumfana nawe yabo alright kube lokho nalokho nje wena phethu nje phethu didisana lapha phethu qala umuntu wena bra wami la kwakhona i-out yami phethu ngizwana naye ngala ezandleni yakakhathi ubra wami mfethu out belungile phethu ngithola beku-out full out bra wami yabo la phumula mntwana belungile mfethu belungile kodwa enali yanhliziyo wena benenhliziyo encane yabona nto le yena bethu bra maseduniya mfethu akekho umuntu ozomkhuza yabo imini mfethu wazi ngomkhuza futhi number bangazi babezela ukuthi ngayithola kanjani yabo kwaphela bafule out ngiqangibona nje ukuyibhuku esinempela yabona nto le inyempela azongomese ngenye indlela and futhi uzona wami nami mfethu ngizwana nakuthanda ukuthi ngeke ufana mina ngingathi uzosiklaza lelo clean yabo le saphekile lana futhi into esinzayo yabona nto le kodwa athi nje phethu bangimkeleze yena futhi ngiyafika out phethu amthila phethu umthitho grand yabo and futhi baphethe full out nje phethu we understand isimini kodwa i-anger yakhe wena phethu ayicontroleki yabo base futhi uyalandela phansi kwezimo esikhula phansi kwazo phethu yabo sometimes lapha i-out ezayikhubaza so ngoba lapha kukhona izinto ongakwazi ukuyibhodla kukhona izinto okwazi ukuyigodla ngaphakathi kubo isakhawatha yabo kwesinye isikhathi uthola ukuthini phethu noma ngathiwa into ngiyayikhuluma wena mfethu yabo ukuthi uma ngithi ngiyayikhuluma mhlawumbe lo muntu ngiyikhuluma ke mhlawumbe angi-understand yabona abanye bethu phethu ama-holiday wena phethu uma ukhuluma into phethu wazamsela phela induku yabo into njengaleyo phethu lo muntu phethu ngaqala into okulisihlanu lokubuya lo muntu lo ngothela ngivandaraze left and right yabo lento phethu angiyigone lento sometimes uthi akugqiba uthi akukhawatha yabo kodwa phethu gcina kudala inhliziyo embi ngaphela manje into phethu ayicabanga yabo ibuhlungu futhi yabo lapha la ngamhlaba kodwa la nje yami uyazi sifunde ezimweni siyabona lento hayi understand la phethu impilo kuqhubeka sine-out yami lana phethu khona isitera la two uxolo la mfethu yabo isitera
Phanda ngoshobishobi ngisho ushobishobi nalapho sophini yini shoplifting? ya shoplifting Oh, shoplifting. Hayi phela ungeqisela ama-viewers ami ndoda. okay Iphatha ngoshopshop. Professor siniyanyanya yabo Yeah. sitshela thando xa ikhona iqoso bethi mimi sisitshela lawo sinama out lapho siyabona iqoso ngoba yabo lo nto le xoli ungikhonzile yabo ungikhonzile yabe ngasho ukuthi ungikhonzile njengentwana yakhe encane mfethu yazi ke phela phezulu lesifazane futhi akusiyena wasedladleni yabo lo nto le Yeah. mfethu bethika noma yini mfethu akujoko lo kodwa hayi ukungalekwane yabo kodwa nje mfethu ama-out aba naleya nto nje mfethu ababe naleya nto nje abe naleya nto lesihlanu ngikhumbula ngolesihlanu kuthiwa bese bekushaya ibhanti yabo anginanyuka professor ngithola dog anginalutho mfethu Uvalekile. ngithi lento ayihlangana yabo ngifika endlini yakho utholi ngifike ngihlale mfethu ngoja ngizumeke embhedeni yabo afika ama-out afika ngivusa zasithinishwila ngasey'tona bese sami sobheka ukuthi ayikho into esingayihlanganisa ayisiphume besami kanti ubalule sephume le ndlela agcwele sadobha iwashi lagxole egolide la phezu kwesipika yabo efethu yabona mesedla la ngasey'tolo aliveze lo mfethu nelwashi yazi professor bafuze ngimphuce libe ngakumina mase ngiyaliqoka mina bafo ukuthi umqondo udomo kanjani sibuye ezansi sitshela ukuthi lakho sisambisele library singene library sihlale nama-out ama-chair nanosothi ebancome lelwasho lapho yabo nto le ayi nami lapho hayi nje sinyuke sesibuyela back endlini sifike imqasho lesihlala khona bafozi imqasho nephethu yabo mina ngihlale room 1 ungena masitepeseni jikela ngebafu mningi alright besibuya phethu abantu aqonde ngigqokile bonke abantu bangibona futhi akekho umuntu ozosho ukuthini aqonde isitera yami phethu yabo abanye bacabanga into abayicabanga kodwa into engekho leyo yabo lento leyo ya ngiphume mangiphuma khona mama lapho kuthi bedayisa amavazi lapho emalokishini abavakashile lapha yabo alright but ila muntu wangimise phethu afuna ukubona lelo washi leli yabo nto le nangokunganaki yabo ngilikhumula iwashi phethu ngishayisele oledi ngikhulumela nase bakuthi ngithi ngiyabona oledi bafuna phethu ekhipha ngesandla ngithola Facebook wena ngadlala wena lo muntu njalo yabo lo mama ngimnike bafo ngilidedele phethu bafo ngibuyele back kulabantu laba sengiphethe lenyuka sengiyathiya-ke manje uma ngibuyele la ngibase ngiphethe ama-chocolate ngiphethe ama-drink awu-2 nama-super cream abethi xole bafethu ngemva ngisaphuma ngisathi shwila ngibheka ubani yabo ayakrenshap aphuma hamba wangishiyela ukhiye uqoli stela yami phethe athe ngicode mhlawumbe ngiba sengishibizile yabo lento le ayishapho phethe hayi lapha endlini ngishiye ngibhekile lapha ngicela ngibhekele ukhara ayikholileko ahamba ngisale phethu nami lalela ngiphume ngidle ngishaye isplash lapha phethu yabo yephethu lento ngine-show yokuthi yabona la amabhodlela bethe ngizokhandeleka yabo konje ngizomgoqa kanjani uqoli phethu lewasho ngithi lilahlekile ngithi endlini yakhe igqekeziwe lento engiyicabangayo ayikho nje phethu hayi ngigeze endlini ngibuyele bheke emafezini ngifike ngipheke laphethu ngiqeda ukupheka ngiphume endlini ngishiye ngingakhile Ukhandiseni manje. Ngithi ngiyabuya hayi ngikhiyeliwe. Thwe wena thophuma la nje bese tapha hawu. Manje bafule hayi thophuma ngakulendiwa ngane nje ngakhiye. But the plan B ngizokwenza njani? Yabo futhi manje yabo manje sekhona into ukuthi ibase ngibheza kanjani. Sengithenge ngisho bani ngagrocery sengithi nginemali dinginamali. Ela sengishilo kodwa athi ngibambe sekuzokwenza kanjani. Hayi ngitryise phezulu. Yabona abafozi bokulesihlalo siplan ushibiza phezulu. Siyafika la eDot sifika sithenga ubholoko sihlale phansi qhamume umphetho lapho uphethe ngidi abafike bamba kumingidi professor ngithi kahle ngasiyona into yami ngaphethe ngikholele insangweni yabona nto le newunga bafunga ibhema ngokukhaya kahle uqala kwami lapho ukubona iwunga ngibone Chesterfield yabo ngifike Chesterfield lapho aphinde ngazoyibona le market asibuyele lapha emuva uzobuya lapho bro besifika la ichashazini bethu alright imina ama-out lana phethu yabona nto le Piti bafo asitshela siyayitshela professor njayami even number nje dog umuntu esifazane abafike emhlone bawuthi akasoza ngicontrol shwathi uphethe izake ngakanani then ngiphume ngimfuna abafike ngenza ngakho ukuthi ngimthole ba shuthi la dog ila ifike phethu ayazi nawe yabona nto le
naba le group nayo lapho ngagcwaliselwana xenaba la abangagcwali alright mina bafuna ngiyakutshela one akekho umuntu engathi ngimthanda ngimfuni yabo ngizonto ngithanda futhi angincengele ukuthi umuntu futhi ngazangisize ngalutho yabo nto le ngibana ngikwazi ukucela ngingakutshela two angikwazi ukucela yabo umuntu nje phethu khona lekutheni into bengenabo bayi izohlangana yabo nto le kodwa phethu kuyazwela mengizobuka omunye umuntu la phethu ngoba angada bona phethu nginofila sorry for mina noma mhlawumbe kanjani kodwa lento le akekho umuntu ongenza lento le for yena ngizona kodwa wona phethu izimo nezinto engabhekana nazo la iphine ezinye zazo zigcine zengikhawaza nje phethu lapho nalapho kanti phethu into engekho le yabo ya first professor la siyaxova doke qamuka chela disco la phethu ku balesi ngale bese ngekhohlwa ngamajoni yabo nomzimbanya nje brawa mina phethu yabo ngayo mama wena phethu yabo le kodwa mama uyamdalela ezinye nezinye kodwa manje uyabe nalokho yanyana hayi phethu afikela ukhwini phethu angephela hlale phansi usangishibizana la sishaye iphekebula ngesimini bangene ngaphakathi abuye namaphekebula uthiwa qila phansi shaya futhi lapho angene ngaphakathi uzabuye ne6 amaphekebula uqila phansi yabo ayo shaya golo kanti uswe yakuthi ngithini lathi sihlangane sinyoka kodwa lengane sifike lapho futhi sidlalelwa iyona manje ne awuthiwa ngibhele yacishe lapha nalapha kunabantu abebhekile lengane wena phethu yabo alright awuthi phethu biza lichende ukuthi kusuka sibhudumeze lapha ndana boxoxela yebo kishela nekhaya lapha ngiyagwazwana ngiyashawana yabafo manje mathiwa nginoba abantu lapha bafuna ukungicakazisa ngeke uzuthula ngokuba semna ukuthi akwazi bahleli kanje bebasika bebayaseya yabo yaba ukugcina nje lokho kwenzakala yabo manje sekukhona nama out esesihamba nawo kathi singahambi nawo sisemafezini dog yabo siyangena egalini lapho siyahlala phansi bafikhona lento ekuthiwa ushukela bafulalela lento sisayigezela siqondele bro siyobhema le mashi yangithola phethu lento bafozi asikawazi arosta asikawazi ukuthi ewana bobayo ngithola abafundi alright mina ngikuthi lento right lapha ayifane into ngidi wethu niyishaka ngenye indlela esifuni kanti phatha phethi polite ukuthi sifa emadamini lapha yabona le yabanye bathi ushuka abanye bathi yini phathe le shawo yabona lapha bontas lapha yabona lento leyo lapha lathi ke besibo lazo hayi umuntu angena emkhakheni ngempela hey banjot ya inyuka isaba khona ngisavuka ekseni professor abafozi ngithunyisa inko savuka ekseni bafungifose ngephaketheni ngikhipha 20 rand izixhaga ngithengisa inko la mhlawumbe usalo 6 rand yami lapho ngibuye ngifike lapha ngithengile phezulu 2 ngithenga ugwayo lapho yabo ireza ngizayithola esouthini yabo lento le fike ngine breakfast ngigeze ngiphume ngami kwenkantini lento ukuthi futhi bese uhlangana manje la mhlawumbe uthwala phethe awuthi 30 mhlawumbe uthi ubani la mhlawumbe nami nginenye phethe qasaba singale match then bafo isifo sakho la sikasazi yabo hey bafo isikhathi mesiqhubekayo phethu ke la izinto seziyaqala mphela into siqala isiba labanye ama symptoms wena phethu yabo alright la sengikusuka phethu ngithi ngiyahamba ngidladleni uthola ukuthi bafozi mina ngisuke ngempemafezini mhlawumbe ngisuka la mhlawumbe ngiyaphi phethu ngiyala Shoprite kodwa bafo mhlawumbe ngihamba 3 hours yabo babo kangakabi kusakhona into esimo uyivulile professor uze kunuka uvinika dog lento bafozi iqala kanje nje basuka edot nama asifika egalini namajita phethwe ingane abanye bagunya abanye benzani abanye babhema ingidi lana phethu yabo khona amarazo lana phethu ayevete lento esiyazi yabo alright vete phethu afuna ukwenza icrew yawo nje phethe ezongena le ndeni bafo azi ukuthi bazosibheka thina abazi ukuthi hayi le ngiyayazi yaphansi uyabona into hayi le ngiyayazi takusepha nathi hayi le hluba next bafundi yabo bafo isikhathi esiningi mina mthamkhulu into abangiyakutshela ngathi bengakwazi ukuceba yabo idladla lami phethu benginaka ngilithanda sithi ngikhula sithi kusakhona isalukwazi mina bafundi ngiclean eminyango iphume lapho nje ngongena endlini namanje futhi bafundi yabo yenzeka phela phethu thothi mhlawumbe lisweek wena phethe izinto zami ngendlela yabo lento le but bethi inyuka amayikhona ngiqhahle ngikrento naphethe hayi igcele nje bethe ladleni bafuthi ngisho thubuza abantu yabo hayi sibeme la lapho sisheza ngo-arosta manje naphethe nokuphanda sisakwazi ngendlela lapho yabo lento le and futhi bafo
asiyikhohle phethe soba kunabantu esingamele basithathe kancane alright into siyenza kanjani sithi yaqala manje sihlanganisa imiqondo sine out yami la usanele kwesakhe bayizango usanele kwesakhe bafuzi ayikho into angayitholi kubo ya usanele umjida wena mfethu ngathini oyintwana engathi khuleka afanyana yabo ngimthola nje noma ngimkhalela nje nge-out yami but uya understand kodwa futhi wena mfethu unaleyanto futhi lapho futhi ibeda nivuka yena nihamba sometimes bese ngithini mhlawumbe ngiyohlangana nathi kanje yabo wena mfethu ukhulume unodlebe futhi out wena mfethu azothi lezo into ongayizwanga mfethu hayi into lento ayisho kuyiyona ke bafo professor akabuzi yabona unaleyanto lo masifika emntwini uzofuna ukuvukuza fast yabo and futhi bafuthi awuthi uthanda ummesa kakhulu mawufuna eqhupheni ngekele eqhupheni yabo kodwa lokwaphatha isikhali bafo yabona manje la kwenzakalani sengine out engiphila nayo ibe nje ngichitha igazi isinomu kanjani ngithola end of the day wena mfethu la mina ngikhulele khona awuthami iqhamukile nje isindala kanje ufike semdala la almost abantu engiphila nabo bafowethu abantu baseladlini kodwa mfethu ubra wami lona mfethu yabo and futhi izinto ezenzakalayo mfethu ngithi yami ngale out lena wena mfethu yabo nje mfethu professor mina ngiyahlala nama out sihlale nje mfethu yabo bona sometimes mhlawumbe mfethu angithabe mhlawumbe ngomengo 8 mhlawumbe stage ladle lapha sengisegaleni sizabhema mhlawumbe kushaya u9 after 9 mhlawumbe sengihlalela ngaphandle emnyango hayi bo bafangisiyena ngisho umuntu wamafona ngiyena ngisho umuntu okuthini bapho ngihlalele nje mfethu yabo mhlawumbe lokho idlalela ingoma lecini mhlawumbe ngilalela istage yabo kodwa nje mfethu just nje mfethu ngidazela into zami nje mfethu aleyo ndlela nokunye sometimes lapho ukuthi nezinto ezinokuvela zonke yabo awuthi yakhona mfethu besiphila nawo mfethu bra wami siqaleke manje sisiqala siyaganga yabo alright athi kusanele mfethu asithini le nto la sikhuluma khona isithwasa lekhaya ifoni lithi line 1000 lifuna express music yabo express music amabhithi 60 lawo la mfethu N70 lo nje sesigijimisa ngenye indlela yabo ngenye indlela mfethu yabona ukuganga mfethu ubone ukuthi yinto and futhi bafuna ukutshela ma mina hamba bafunda into enoyenza kuzofika kuwena ukuthi ayibo phela into nje soyenze wrong yabo kodwa futhi uyazi ukuthi yabona yali manje into sayenza 1000 laba ngakuthini esisiphethe obani yabo le nto leyo mfethu yabo manje sengiqala ukuphilela ngithini angisa-enjoy ngendlela noma lapho angisazenze ukuthi lapho edaba ngidinga u-1 lapha ngidinga uphaqe lapha ngidinga iskin lapha ngidinga yabo manje sikukhona ukuthini lapho ukuthi hayi vede mfethu hayi impahla ngisakhona futhi lapho yabo ngizobona nje yabo nto leyo mina athi ngibhalansi yabona nto leyo lapho isikhathi esiningi sekubhema sekuyini yabo alright la engungafethu ngingathimba engungafethu kwezinye zezinto mfethu ngibuye ngazi ukuthi mfethu baba ngitshela iqiniso yazi ngibona ukuthi lapha idoki yami mfethu khona lapha la ngisize khona ngiyangithola baba bafo yazi indaba ngisho njalo ngilokuthi lapha mfethu kunabantu abaningi ekade nginokubathemba kakhulu mfethu kodwa engigcine ngikwazi uku-understand ama-true colors abo uyangithola bra wami angisho ukuthini ukuthi lapho mfethu abantu akumele bangikhona lapha bangithande noma umuntu esenza into ezilunge emphakathini kodwa kukhona izinto nezimo ukuthi mawuthi uyabuka uthi ngeke mfethu professor njengehutmani yami yabo and futhi mfethu ngithi ngiyabuka 1 and 2 amaflophu ngwenzile yabo kodwa mfethu abendlela sekuyiyona nokuthi lapho singaziswa mhlawumbe isiqondo ukuthi lapho mfethu ayakafe mhlawumbe ukuthini yabo hayi konje mina emaphutheni ami engikwenzile iliphi konje ithuba esengingalithola mhlawumbe ukuboniseka mhlawumbe ukukhuzeka yabo ngisho ukuthi lapho thina siganga ngoba sithemba ukuthi sizintwana khona abafumani yabo kodwa phela mfethu la semhlabeni ngithola ukuthi manje bafo kunezimo nezinto ozi-understandayo ngaphezulu kwami ze-life futhi bafo ngiya-understand ukuthi life enjami asikhuli phansi kwezimo ey'fanayo nama-challenge esibhekana nayo life awafani yabo sometimes phela wami ungayindoda obemdala kodwa awuxeni next nge-life yabo
lutho nje mfethu lutho akwazi ngisho ukuqeqa isipele sethayi lemoto yakho uyangithola mfethu akwazi ukupheka ngisho i-stiff papa lesa manje nawe yabo umuntu nje mfethu okhulenzela lapha nalapha akwazi ngisho boxer shorts abayethoki yami bayiphosa ko basket yayibona nje ya ilife ke phela futhi bafasa bajaji phela mfethu impilo yabo but ke mfethu uthi mawuthi uyabuka lana mfethu engeke yabona into le ithafi yangisinda manje nalento bese ngiqhubeka sengiphupha ngilube isisu ngiyakhathala yabo and futhi mfethu yabona njengoba lento le ngingena kanje sekukhona naliyanto leyo ukuthi xebo yabona mina mase ngikule lesi ngiyaphuma mina emgaqweni ngiyigoqa ifoni yabona into le and futhi ayikho zongitshela lana yabo yabona ngiyabonga ukuthi sasakwazi ngeze sibe clean yabo kodwa bethu ukuyihlonipha kwase kungasekho nokuhlonipha umunye umuntu kwase kungasekho yabo suthatha manje lokho nalokho usiqhabede la baloko uthatha kanje ayibhede laba okunye isikhathi wena bethu sabantu kunezinto kunento okuyibuke wena yabo bazocabanga ukuthi most people bayenza ngaleyo ndlela yabo bavona ukutshela ukuthi mafowethu iwungibambezelele impilo yami yabo ngendlela okwenzeke ngayo but iwungafethu kwesinye isikhathi professor mina dog sangasho bafowethu ngithi ingisizile kwezinye izinto yezwa bafo yize ingidestroyile ilife yami yezwa phela sekhaya kodwa bafowethu kukhona izinto engisime ngithi ngiyabuka ingithathe yangibeka phansi kakhulu kwipace ekade nginaka ngayo life but ni pace bafowethu ebengipick up ngayo life and kunezinto eziningi bade ngayinakile one bathi ngakholelwa mina ekuthakathweni uyangithola lezo zinto lezi namanje ngiyangikholwa futhi ngumuntu ozithembayo oyihloniphayo yabo nalo namandla ngempethu eziphiwe labo kodwa nje mfethu bokuthi mekwenzeka nje mfethu izinto eziningi ibe nokungayinaki ngizokuthatha lapho konke engiyibonayo bengizingxanye lento yabo athi uyabuka ekhambeni lesikhathi lapho ekhaya yalapha yabo mfethu anganahla lento I-understand uyaku-understand ukuthi kube khona into ongeke uzuyitshele umuntu alright uyivezeleke uqede futhi uyithole iproof yakhona end of the day uyiphala mhlawumbe yabo lento le even ngisho nasemndenini esimothi uyazama mhlawumbe ukukhuluma into enjengalezi akekho umuntu okulalelayo noma mhlawumbe umuntu owenza njani isikhathi esiningi angisiyena umuntu othanda ukukhuluma kakhulu yabona uma ngihlaphe into lapho angiphikiza ngithi ngivumelane nayo ngihambe nayo yabo into le ngisale ngiziqala into ngiyifeyisela mina for myself ngithola phela iprofessor ngithi kwena mina bafowethu angisho ukuthi isidakamizwa singisizile mhlawumbe ngoba amaphutha engikwenzile ngikwenze including sona isidakamizwa yabo bathi ungangizange ngibheme bafowethu kade ngeze ngiyithole ngibambe inkunzi ngithola phethe kade ngeze ngiyithole wena phethu lana ngiba nezitha elokushini bengeze ngiyithole wena phethu ngiyomva ngilahlekelwa itrust ebantwini abantu bengithemba noma abanye benokublockade bekuwokwabo lokho yabona into le kodwa mfethu abephila nami futhi siphathe ngathi yami ngithi ngikisho yabona mehleli nawe ngivezela ismile hundreds ukuthi mawusuka kumuntu uflathela ubhekele wenzani okwakho lokho angihlangani nalokho yabo kodwa mesisabhekana ngivezela isimali sihlaka kumnandi ukuthi kuphelile yabo and futhi bafo mawuthi ngithi athi ngishayela uthi hey bafo lokho lasama ngicela ngayithinta kwami bafo asikubangi eyakho lento akuyona yami yabo kahle bafo into umuntu kusuke yakhe eyami into kusuke yami kwadlula ngesikhathi sokuthi naphethe umuntu esagange bambe kunjana mhlawumbe ngasho mhlawumbe lokuncinza lokho okuthini ngokuphansi kwesimo sa-arrest phansi yabo into leyo phethe kodwa-ke futhi indlela enempilo mphethe umdala wangisiza wena phethe ngiyazama ukuthi into enjengalezo ngiyikhohlwe empilweni lo mngane wakho onenhliziyo embi yena nagcina sengene naye ekubambeni inkonzo phela mfethu ubra wami lona mfethu umashinga wami lona mfethu umntakagogo lona mfethu imina uyena uyangithola bra wami imina uyena ngisho kuthiwa sola naye cherry imina uyena uyabo uma udonsa ubuyele emumva yini ayimenza lento ayiyona ngoba bakhona abantu abanjalo baningi professor awungitshela ukhulu uhlala ne-Olet noma uhlala nethama ne-Olet ngikhule ngihlala ne-Olet kuphela uhlala edladleni lase-Oletini bekhona omalume bekhona impela omalume bebekhona nogogo o-aunt
namafroma mamncane lento ngicabanga ukuthi uyayikena wena bafowethu awuthi ami ikhulele ngathini already bafo lento lena into professor bethu angithi bethu kwaba mhlawumbe ukuhlukumezeka ekhulu emndenini yabo ngoba khona izinto lapho engingenani right mhlawumbe ngiyikhuluma aqinisile sengibonile usuqedile yabo ususho njalo asengivele ngabona but awuthambe methi igcineni bethu agcina isiba nalawo makhongwanyana yabo ikhulele ngale mdumezo lembumbulo uyazi ke mbumbulo yomntakamkhulu ungakhanda nemtshelo kwakho yabo lonto le naye yebo bakhule phansi kwama-ankele elibhekile ekhaya yabo kodwa kukhona isikhathi sohlapha laphethu kukhona abuyele ezibaneni kube khona kanjani kube khona igebhe evelayo ukuze nabo baze bakhule baba amadoda noma bavele ukuthi hayi sebekhona kwakumele mhlawumbe kwenzeke mhlawumbe kube khona ukwazi yabo nto leyo laphethu awuthami indlela yindlela engi-understand singahlaba indlela nokungibeka ngayo thina benayigcina ikhawatheke endleleni empilo yabo njolweni nje weyiphayipho laphethu nangeba khona uthole usizo efemelini uthole ukuthi mhlawumbe laphethu abazali banama-chess abawadlalayo mhlawumbe laphethu endaphi lapho mhlawumbe laphethu because uyayibona into njengaleyo mfethu but-ke mfethi nayo kunjengoba mhlawumbe uthothi egcekeni kunengane edlwengulwayo umalume uthothi bakumele ukusukunyela udaba uthole ukuthi leyo nto kugitshelwa phe kwayo ngenyawo ungacishe ifanekise njengaleyo kodwa-ke awuthi yabona emakhaya ngoDisemba isikhathi esiningi hlala amadiski into yaziyo leyo ithi awuthi yami ankelayo yayinethimu umalume wakho eyisosha namanye amankela amanye amakhulu lana dlala i-tournament kuze kufinyelele kumalokhuzana ekugcineni alright 25 December lana phethe igame izoqala ngo-9 iphele ngo-12 bese kuqala khona izinto zenzeka Christmas Day ukhandele umtshelo kwakho ukhandele umtshelo kwakho yabo njengoba nje kudlalwa lana nje phethu sibani laphana iphathana yabo le nto bafoza ngiyazi into angitshelwa uyena ubra wami uthi mfethu angazi ngaba khona igole liba khona kwaphikiswana into wabona yankele isiphansi thi awuthi na 14 years nje ukhethe isikhwama siyankele esikhwameni khona i-45 yabo uthi na mfethu athuke sethidonsile abazi kwenzakalani yabo le nto le also found a set of the day nalo muntu lamshayayo uyingcinye ifamily yakhe including i-time yabo yabona baba 14 years and baba ngitshela ngathi ubra wami lona bethu awuthwami ngiphilile naye bafo wali bangasiyena umuntu othanda ukukhuluma yabo and futhi bafozi uyahlonipha yabo nto leyo kodwa bekonto bengiyiboneke lo ngisho kuthiwa zama ukuhlonipha yabona umuntu ezozama ukuthola sibanga position of respect la dog kodwa khona leya engaleba khona yebafo ngakho bese nginokuthini phana sikhanga nokuthi mina empilweni mntakamkhulu kunezinto ezenzakalayo ngoba kusuke kumele ukuthi zenzeke empilweni mntakamkhulu kunezinto ezenzakalayo ngoba kusuke kumele ukuthi uzazi yabona lapho lithemba usuzazi ngeke uzuvumele ukuthi mina ngwele kulelo liwa lelo uyangithola wena mfethu ngeke uzuvumele ukuthi wena mfethu omunye umuntu aphinde abhekane nesimo esake sakukhawathela efini noma sazi ukuthi siyasinda empilweni angithola phela wami alright yize mhlawumbe yona mfethu abanye abafethu basibona abantu abanendaba lokusiza omunye umuntu yabo bafo akekho umuntu ongenza lento yenzayo angithola phela yazi umuntu uzothini uthi professor is not about that but is want to give some help phela ubhekene la wami ngokutshela mina nasemhlabeni yabo bafo into lento eyenzakalayo azi ukuthi kunesizathu ngizwe mntakamkhulu yabona nje ukuthi mawukhulu sibaba wethu asezulwini intando yakho mayenziwe emhlabeni nje umsenzeka nasezulwini lokho mntakamkhulu ukwehlisa amandla nokumthemba nokuzithemba wena ukuthi inkosi yami ukuna konke okwenzakala empilweni yami kepha ngicela wena ube nami yabo dlala indima yakho ngoba impilo yami wena uyisisekelo sami yabo ngiphila lapha kulomhlaba ngenxa yentando yakho mina ngibonile ngizwe yebo ngiyavuma ihlozi lakithi nabantu abadala ngale kwena silutho ngiyacela ukuthi manje nisibheke njalo nisikhanyiselele nisiqhubele inkinga zomhlaba nisivikele kona konke esikwenzayo nisikhanyisele lapho esingaboni khona nalapho esiphambuka khona empilweni nisigweme izinto ezingalungile nabanye siphila nabo lezi nibavikele empilweni lokho mntakamkhulu kusho okukhulu yabo ekuthenini isimo nesimo esizama uku-affecta esizama ukukuyisa phezu njenge-out mhlawumbe njengomama njengosisi empilweni but you trust yourself ukuthi hayi kuphela nami yabo lento le yabo nto ukuthi xa
hayi phela nami ukuthembilani yabona into le kunamagade nami yabona into le mfethu bafo wami-ke mfethweni wasiphila naye mfethu unebrazo yakhe ogojoba futhi ngentolwane amadoda yabo futhi manitho nje mfethu bafo ibrazo nginayo kodwa mina mfethu yami ibrazo ngeke uzobona sihleli phansi sikhuluma nje kanjena nawe uzaziswana yabo ubafo umuntu ophathi kakhulu nomuntu ophaphile kodwa futhi bafuze nginaleya nto yami mfethu angisena umuntu namamuthi bafo ngithola ngoba ngiyakwazi naprofessor bafuze ukuthi mhlawumbe kukhonto engikhawathile ngakufezeli yabo bafuze kube kanje mfethu yonke into imali right kodwa futhi lento mfethu yabona into le ngiqine nje mfethu ngathini indlela engikhule ngayo yabo ngeke uzuyishintshe wena mfethu yabona into le hayi ukuthi lapha ngikhule ngihlukumezekile mhlawumbe kanjani yabethe mfethu ngeze ngiqambela manga ziningi into ezingikhawathile layifini kodwa angifuni ukuphila lelo gama lokuthi kanje mthamba awufuni ihawu ekukhuleni kwami ekukhuleni kwami kwempilo nje mfethu impilo ngiyifunde ngendlela ezithafu yabona nto le kwezinye zezinto mthamba zigcine siba nokuyi-affect life yami mfethu kepha kangekho nje ngangakhala kuyena hawu baba ngangena already ngangenana ngangade nginalo ngithola mfethu nginabo kodwa nje mfethu nabo mfethu ngingathini ngathi babe ngiqhela mhlawumbe bethini yabona bathi phela mfethu ilife kwakumele ngi-understande ngale ndlela ngi-understand yabo yebafo ngizokutshela angisiye nomuntu okholelwe ngendleleni ngikholelwa ngenkulu ngingazama noma yabona into le kodwa-ke phela mfethu sometimes kuba khona indlela ukuthi bafuthi vele uma ungenawo umuntu ozokwazi uma unenkinga ufunekile i-support yayibona into njenganje mfethu lento ethelithi already lafele nje 1 no 2 no 3 nami kufanele yabona into leyo mfethu athi ngizame empilweni siyakhula mhlawumbe ngigcine sekungena wena mfethu ukuthi kunezinto yabo mina bafuthi angikwazi ukucela i-under mina bafuthi angikwazi ukucela cosmetic ayangibafwa hawu ukuthi ngidlala ngawo lonto le angiyazi buka angiyazi baba hayi singa bafuthi ngangeze ngasicela ngikhulele phansi wekhaya ngiyingane singabe ngisicela yabona lonto le kodwa nje mfethu okunye nokunye hayi ubuke kulo angazi noma iy'kani noma yiy'ncabo lezi ey'sebusweni nje khona la ebusweni nje la hayi isikayi lezi nabafo kaze kwenzeka nithi niphumile nenkabe yakho nithi niyohlaba nifice igawulo ezabekwa ntakamkhulu thina professor besokukha nje lemtshelo kwakhe ngithola thina bafo besingatshelwa thina bafo besinganele kufika umcimbi soqala obemnandi mase sihamba sonyova ngithola bafo khona isikhathi sigcine sesifika kumina professor sokuthini sokuthi baba ngokutshela kanje angisiyena umuntu onempakamo angizwa bafo wami angisiyena umuntu othanda ukubuka yabo kodwa khona leya nto lesi out mfethu yabo nto le and futhi bafo zingasho ngithi lapha kukhona ispiritual wena mfethu esinganakeki yabo kwaba nje nazo nezinto kanjani usuke uthatha into zabantu hlukumeza abantu yangizwa bhuti wami lento futhi wena bafuthi is not about ukuthi awuyiboni ngoba ngitshela ukuthi bafuthi ithamba into yenzeka yabo ngitshela masasike siphume ngithabona namhlanje usanele uyahlanya yasigangi la yabo into lento esizenza ngizoyijema yabo into ngizobona indlela kodwa bafuthi ngithuke nami lapho sekwenzakalile hawu uthi out ngiyamsaba mhlawumbe lapho uthi uyangikhomba bese kwenza lento le bafo ngingathini futhi angiphuma uqhaze mama ngithola phethe cha simashini yabo le ndlela eliphezu sisamba nje phethe ihele le phone khala kanjani yabona ispace emnyama ke le yabo athi ngibo yabo into ngaleyo nje phethe yabo sometimes lapho uthi nawa lapha sibagoqele sane yabo lento leyo lapho yabo lento le lento phethu tap yabo angazi ngathini into igcina isiphila mhlawumbe sisagcwaliselana sometimes lapho ethi awushabe nami ngifuna ukuhlamba yabo into ngaleyo lapho yebafo professor ngizwa ngithini ngithela mina kuwena mina ngikhule ngingacini mina ngikhule bafuna ukuthi into ngiyayithanda kodwa amandla anginawo kumele ngiyibhajekthele yani ngilebhayi mina ngikwazi kanjani ukuthatha into yomuntu ifoni ya 1.2 etshe nento mfethu mina kanjani kwaphela mina mfethu ngiyakwazi mina mfethu ukufuna interaction mfethu mhlambe labazi umzima bokubekelela kodwa mina sengikwazi ukuthatha into yomuntu mfethu and futhi bafuthi ngimgolozele lento yakhe lento le bafuthi kutshela indaba
azi ukuthi ngaso sonke isikhathi izongishaya izongihlaba uyangizwa ukuthi ngithini izozwela uyangithola bra wami izo-act ukuthi ngathi everything is gonna be great yabo one umuntu okholelayo yabo and futhi bafo umuntu ophetha ngathini ade futhi umuntu okholelwayo entweni engikhulele ngaphansi kwayo umkhuleko yabo ukukholela abantu abadala yize mhlawumbe naphethule ngathini abantu abadala hayi ukuthi lapho nabafuze into engihambe ngikhule ngaphansi kwazo bona bethi kodwa njengomZulu njengomuntu uyabona into leyo phela bafo isikhathi esiningi babetha abantu bekuzwela yabo ukuthi into bese umuntu usenzile eyazi kodwa manje bethu nami lesimo engikusona bafozi bafo sithafu yabo ngiyajuluka lana naphethwe ke bafo uyacabanga ukuthi uthenga ithengi ngo-800 ithengi u-150 bafune buy ithengi mhlawumbe la 1.2 mhlawumbe la 2 blocks uyodayisa ngamalini ngo-500 400 rand phethe imagine lento le u-out bafoza akhomba isikibha sakho usigqokile kanje dog yami yabo athi bithi sithenga ngamalini phethe hayi nje yami lana hayi nawe yangena namakudlala nenklipha la yabo lento le athi intsha yami bese siyaqhuma ukuthi ngisibonga yini lento leyo phethe uthi awubona into engiyigqokile obvious futhi lapho ethu yabo lapho awusekusha ngesikile uyakuteleza phethe into le uyakubona xa buka lokho phethe nabathi phethe 350 asekusalele yeroach manje sikameshedi la sidedelela kumnandi namfedla nakhona abajila mkhona safuna ukubhema yabo into le hayi ukuthi phethu uphakela umuntu wakho uphakela ubani esouthini khona le yanto lapha nawo bilo out yabona ngesikhathi mekuthiwa khona amajeri yokuthi phethu angathi mhlawumbe ndiphethe ngokushaya mina yilana bafuna ukuthi mina ngeke ngize ngenzele usibanibani asibanibani zothi ngenzele into ebudele mase eba lokukhuluma kanjani mina phethe uzophuma phethe wami ngiyiphantela yabo mhlawumbe kanjani phethe ngeke lesipova sami bese ngisidedele but alright anto lesipova lesingiyazi na phethe yabo kule weekend le ake zingayikhiphi and 70 dark blue yabo khipha and 70 ngokushayisa ni 4 blocks lapha sibona ndidawo ukuthi yabo uyayigoqa lapho ngoba phela manje awusabudget ngani ngomphanto awusabudget ngokuzenzela sipolisa ngani bafo ngiyecala yabo bafo ke lokutshela ukuthini babafundi kwezinye izinto yabona egangeni wethu mfethu siqala khona lapho sesiganga ngempela lapho siyabona elokushini sekhona nabantu abasixwasayo hayi noma isaqala niyathandeka ebantwini abantu le abanye fana bafuna right nishibhisile anika jump emndaweni abantu yona phethe hawu umuntu usafaka iorder umuntu yabo izinto zenzeke yabo into le yaqale lapha 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 amanye siyalanda amanye wona phethu lokufika lapho sidezela ifona 20,000 nosichazela ngo-600 si-understand lapha sisafuna imali yabo after 2 days bese samsona ndifoni yethu lapha kunamuntu udlala ngathi lona phethe yabo siyafika la ijampini lapho usinqawe isicele usibuyisele ifoni sometimes bese ijampini usigolozele phethe yabo mhlawumbe isiphozi sihambe le-18 yebo phethe ingebe usibona sithathe into yethu phethe yabo kwawuwena bese ubheka phezulu sometimes yabo bafo bangakanani abantu olahlekelana nabo nobudlelwane yilabo baphuca amafoni labo badayiselayo uphunda uzobaphuca umndeni wakho nje bafoze edladleni uyacabanga umzali mezothi wena eyibukela mina sengithi mengihambe emgaqweni kuthiwe yama kazi sibanibani ngibe nokuthuka ukuthi mhlawumbe izitha lezi ungaphinde ingane yami ngiyayazi ngoba yenza so yami olethi bafo beningangivunike nje bafo okwangikhipha ebhodweni ngicashile esitorum ngithola phethe amaphoyisa egcwele indlu amaphoyisa ngenye indlela yabo hayi umalume ngina maka kuthembelana usho umalume hayi tubanayo hayi thina mama bezavula akakuthembelana sumuzathembelana ndo yabo yaningiyani hayi imina le laphinda lonke lama boys elivuke khona hayibo bukile indaba samaphoyisa afuna uthembelana uphi yazi manje kulo wakubo ngikaza kwazi ukukhuluma athi ngithagi bele sitolo amesho fula lapha storeroom lo ndodo ngiyavula mangakana yabona bafo ngathi ngehla
yabo mfethu ngehla ngenyito yabo nenduku ngenyito mfethu bafo hayibo wathintwa professor iphoyisa mina bhuti wami ngitshela something lale ngibamba mina ngifice endlini and ukuthi nakhona iwindimeli ngekho yabo bafo lali ngangibafo lamaglasi akho lama ngangaphuma nawo ngenyito hayibo ngiyona iphoyisa lapha izongibopha ngazi amacala nginawo kanjani siyakanga kodwa uboshwa sekusaba yabo into esicebo laphethu la ngasilele sesijumpile ngisho ufika e-police station ngicela khona isithombe sethu necrew endleleni empilo ke bethu mina no-out wami siyaganga elokishini siyafuna yabo amahutmane wona mfethu amanye ayasingayo isikele msethu agcwala ngalana yabo ezinye igebengu lapho ziyaphakamisa but ziyazi ukuthi abanye lapho abagcwali futhi yabo nto le vele lapho eGangstown lapho ayazi ukuthi kanjani yabo abanye is about to pick up yabo abanye is about to use those people yabo nto le lapho abanye lapho isithini alright thina mfethu mhlawumbe neSan George yabo sesiyaxhapha lapho khona sibanibani sisitshele labafana basePoint yabo sitshela abafana baseMarket yabo basitshela abafana baseFree yabo into njengaleyo mfethu samana time lapho ngishintwana sixovana zodwa ngala but iyazi intwana ukuthi hayi mina mfethu ngine-back up over awuthi intwana somngani intwana izofika lapho ethi idrati sengishawo sibani ba bese sisabuza lutho siyasuka manje lento wena mfethu isekutheni ngixela uzositshela yabo lento leyo wena mfethu and futhi yabo lapho ifocus iyaqala ifocus lapho iyalahleka yabo soqala manje ungasaba namahloni soqala manje na okungayibuki into eyenzayo uqala ubuka ukuthi konje mfethu mengenza lapha nalapha umphumela le yanto yini unokuthini vele lento ngizoyenza uzongenzani yabo lento leyo mfethu alright awethula amaphoyisa ngenduku e-storeroom ufuna uqhubeka lapho Raf ndoda raf angibambe ngenye into bafozi mina ngifika phansi yo thiwe ya unqesta lubaleka kakhulu yabo Nkosi yami ngizokwenza njani ngithi ngiyamemeza hayi ndoda mase sisho esibaba uyazi ke nawe ke bafozi bathi umama umfelokazi ngicela ukusiza esalukwazi yabo hey ndoda akayingeni awumaye umuntu craft nithambula sibesiphisha pha bafuna isibhamu labantu hayi bamsana manje enangu sanele pineapple skip hayi uthi manje macaleni useveli usebanjiwe doda yazi yabona mina ngithi hayi doda yazi ngithuka mfethu la emoyeni yabo lapho semqondo ukuthi labantu bangishaya kanjani yabo lapho umuntu ushaya ngesiskili mfethu yabo into laba bethi ayisafika doc yami sashala bonke yasebenza bakhona ayibo hey shama police mfethu yazi shama police mfethu yazi shama sibonisa nomphakathi la ko esebusuku kodwa abafozi sasambe sibhongela ba4 yithi mina kuwena thina ngisho umnomzana nomuzi doc yami mase simela bese simqonda kwayilona iphoyisa mele lilodwa bese liqonda ngqo yabo kodwa doc yami uyacabanga ukuthi unqestalo sizamehayza lemgaqo kube ngathi nyana bebafo lento professor angi-understand ya ubukhotheni nokuganga nedakamizwa ngingakuvuma lokho ngithi ikhona imoya engalungile phakathi kwayo ngithola yeah ngingakuvuma futhi mntakamkhulu ngithi sometimes kunesimo esike sikuthathe kube ngathi siyakuchitha uyangizwa mntakamkhulu kanti kwesinye isikhathi kukhona lapho esikuphephisa khona uyangizwa ukuthi ngithini ngoba nganja kwethu yabona impilo engangiyiphila nendlela kade ngikhula ngaphansi kwayo kangomunye umuntu onenye ibelief yabo ukuthi alright yabona manje too long of period of what la kafinyelela la which means bafoza impilo yami lapho ke bese khona ukuxeka kahle ngiyoba indoda enjani nami phela mfethu kahle bafozi noma phakathi kwekhaya wazi ukuthi lesi sibaya sikabawo uyangithola mfethu kodwa mawuyindoda ngathi lingakhona noma ithodlana wena mfethu lesithole eliqhuba mhlawumbe wena mfethu amathola amabili azokuthi hayi lapha mfethu ayithuthuku zami lesiyana yabo lapha mfethu imbuzo ezimbili ezintathu njengo-out yeah ebafo angikhulelanga emakhanda ngikhulele lokushini uyangithola kodwa mfethu leya nto professor mfethu ikhona nje mfethu kumina mntakamkhulu uyangizwa mfethu kunezinto engeke uze ungitshele zona yabo engingazange ngiyifundise mfethu mntakamkhulu
khona ngisho uMaskandi ngiyawuthanda umusic ebethe nje into engiyithandayo yabo kodwa into engeke uzuyinake wena omunye umuntu yabo ngoba kahle kahle angisiyeni umuntu esimenza into mhlawumbe ngenzela ukuba mhlawumbe ngenzela ukuthi kodwa nje mfethu yabo sometimes ngithule la ngigweba necala lamaphoyisa amacala wena mfethu bekwenzeke kanje yabona into masisho kahle bafo yabo yeah into omuthi nawo bafo besiyikhipha nje sidayisele akudubula asinandaba siyidlala into umuntu yaqondisa umuntu hayi buyadlala wena hayibo bafo yabona khona into nje amaphoyisa professor azokufica endlini usabhemile usanokubhamba wena mfethu uthi uyalibamba lishisa azokubamba ngendwe lesimessage talk azokupha nje mhlawumbe i-hour lento eqhumayo uyangithola akudedele 20 minutes amaphoyisa mntamkhulu lento ayitrain wane skills zakhona yabona amaqeda kushawa la ngizothi mina kuwena uDlamini akakuzwa umkhizi akakuzwa base kuqhamuka ungcobo nje besipolite ngathi akupolite kube ngathi uhamba nawe ungathi yakuzwela polite baba akhamela usephethe isiqhamu sagwaya yabo yabona manje la uDlamini nobanda ngalo uyabezwa yabona ukuthi lokho mfana sikakwenzile utho lokho yabona bathi ngathi yabo umuntu uvusamile ngesistering njalo ukuthi uNkulunkulu namandla umuntu washama flop yabo igame yawo amaphoyisa le hayi bo yebo webafo uzoyisholo wena ukuthi baba ungaqamba mama yebo mina isibhamu nginaso kodwa sisekhaya endaweni ukuthi baba lala chaze kahle isibhamu akusona sami esasibani bafo ngafunda into yodwa ngekuthenini akona isikhali esizoba wathi lapha umuntu sithola mhlawumbe kanjani ngizosaze mina nomacaleni futhi nomacaleni akumele aqala sazi bengiqale ngoba nomacaleni ngiyamazi ukuthi umuntu othanda yabo kodwa angikwazi ukuba nemfihlo kuyena kodwa futhi mfethu nakhona uzoqala ngithole ngazo simi kanjani ngizobona mhlambe yabo kodwa bese into eqhuma mntamkhulu yazi into eqhuma manje bafuzo ngathi uyifihlile bafufika endlini ungidishila uphume la professor mhlawumbe second floor yeah isibhamu mhlawumbe sibicela mhlawumbe shela la press wakho nodwa isibhamu ufuna usifake inqo fuwathi phela bethu ungena la siyashisa isibhamu bethu sinaliyanti ahlala ngithi isikhaya yabo kodwa ngiyabonga inkosi ngoba ngenza umngane izinto njengalezo kakhulu yabo into ebezifika nama out and yabuthi bafozi njengoba ngikutshela bengasiye nomuntu othanda ukubuka ngomunye umuntu lapho kanjani bafo bengiyenza into sometimes bafethu but bethu ngiyayibona ukuthi wrong kodwa ngenxa yesimo engaphansi kwazo yabo ya bethu ngiyazi ngiyozo understand mase kuthiwa umuntu esikhumulelo washo lakho ngoba ufuna ukubhema drugs yabo amasimba lawo bafo suke kujwayele umuntu ekujayele lento leyo suke kudelela nje kahle yabo kodwa ke manje lapho bethu mase zokhipha isikhalo umuntu nawo uzokwehlela ngezansi yabo ya amacala bafo besibopha yabo ngifuna uyiqede ukuthi amaphoyisa agcine nikhipha isile isikhali kwenzakala nemva kwalokho ya efethu one bafo ngizwe kahle yezwa ngisekhaya mina efethu la edladleni olethi lishayele lihlalela eminyango iankeli behlalela eminyango ngabo beshala beshimizela nje ngivela endlini thatha sikwa lapho uzela sikhipha first night wakho sathi come kuthelela idrink lapho ikhona irama lapho noma ujam noma yini yabo ngeke yabo ngathi kade kudla kwesipuni yabo nje la abakuphekiwe nendlela abakuphekiwe try khona uphethe liphekwe lapho kanjani sazi khona ikabishi lapho erekina khona amazambane khona thinda fish lapho endaweni ukuthi awento le nawe lapho uyabamba uthi shoot phela betisho kumina yabo donsi ikabishi la fast before umzampa zwanqema amazambane azoyidonsisa yabo cha indaba uthi ikabishi naphethe yabona thatha amafutha pole ebhodweni obanyanisa lapho iqaqoza ukuthi fast yona phethe ngiyiphosa ebusathini donsi ikabishi la yabo ikabishi yephethu ikabishi lifana njengoshatini ikabishi yashesha fast phose lapha bethu kamela kuliphoze lapha phose nolo siphezulu uvale lento phela lapha nabo eshukela idamu qala isikhathi bethu uyabona sizogogo yabo bafo ngaligogozo kokuqala ngaligogozo lesibili yabona bafo phezulu yabona solindele khona itest esufila ngisho isimese kusona ngaphandle nami ungiphakele yabo yabo idoda ngizo yabo iyoba lapho enqala amajita abafetheza ukamanje ukuthi ithini ibasithinda yabo bafo
lesinkwa ekade kuthiwa sikhona le ndlini angidlanga mina ngifuna ukuphekani ikabishi khona ngizoshaya yabo mfethu ngilambile la ngidonsa imphongo lapho ngidonsa amafoni hayi yimlobo ngilithi ngiphezulu ijacket lapho ngiyaqo siyaphuma siyahamba akusona isibhamu lesijalo phethu yes bafethu yile nto le into odwayo idemo le alright ke bafowethu kuqambela manje idemo awukade ngayazi ngiyazi nje nami mhlawumbe ngathi ngoba mhlawumbe 2014 13 lapho yabo khona nje vala ngempela laba bathi ngazi isibhamu yabo nto le khona wasitshela nomthambo lamaqaqule ephathwa yabo futhi bawisa yabo lento le awuthi kakuyini mhlawumbe umuntu kanjalo kodwa nje into ebezenza nje besiphakathi kwamawasitshela sometimes sisuke la kuthiwa sengonye usithi siyokhepha endaweni ezokuthi siyodlaba laphana nalapha abafethu bazongilandela ekhaya lapho siyoshaya o-10 kanje esiphume lapho banazo into asebeyisebenzile bona esiqonqe hala etadini bafowethu asisahlangani nabantu kangoba bafowethu ilokishi lonke bekwaziyo upineapple nosanele angithola bafo kephi nakiphi yabo ephetho ngithi mina le mpilo besingasekho mnandi yabo bese ngikhombekile bese bafo le mpilo besingasekho bafo kubuhlungu ukuthi ngisho ukuthi umisa icherry yabona mehamba necherry kwazi hayi wena isibani yayibona lonto leyo mfethu shuthi wena awusakwazi ukuthi mfethu ngisho uzazama lapho ethi hayi bo check mina ngeplo umuntu wakho lapho uzawubika nomuntu uzakwazi ukuthi kuna ngizosikhumbuza kodwa mfethu awuve right so we hayi uzokwenza bamba inkunzi manje yayibona lonto leyo lento uyayizwa mfethu lapha hayi wena lo ila baphutsho sibani yabo thina hayibo uqapha ufuna rethi kanjena hayibo bona usengibuza hayi wena latha phandle bala kusazayifuna ngikulu namanje ubonisa uyisibhuti nayo imali yakho ingane besizehla bethi hayibo bese yabona mesibanga mhlawumbe bethi hayi staphe ngiphulisa somanzi library sofika library lapha naphethu sibele bheke endlini mhlawumbe besifika endlini mhlawumbe sazohamba etoti yabo into lapho sobe senginge awukhulukhulu lamandla uphethe ngane ishayiselela ngasedlandleni yabo lalo sengidlale fast bathi beqala away hayi alright isikhathi ke phela siyaqhubeka impilo yemili yaqhubeka yeah grandparent mfethu kahle ithinda kwenzakalani phela mfethu siyaqapha naphethu uyayibuza nje masubuka into ezenzakala into esezenzakalile usanele ufika nosakhele out endala yala ngasedlandleni ngathini bafoze usakhele umuntu engikhule mina bafoze kuthiwa ile nje bekuthiwa ishawa obuhlungu ayisabuzwa yabo namhlanje abantu sebesho le nto leyo kumina kuthiwa uthembela useshawa obuhlungu akasabuzwa emajina le nto leyo usakhele phela ngikhule nje bethu ngathi abantu basebenza eToyota mina edlalabo nomkhulu sometimes yabo phela khona nje usakhele ngikhule nje kumfana right mina phela bekwazi ukuthola yonke into ayidinga isikhathi asidingayo edladleni ngoba bekumagcina kuba sakhele bafoza into azenzayo ndaba ziyathusa zisabe sebuya ngisho ebranchini ukubhanda intilo 13 years kanjalo and futhi usakhele mfethu akanandaba ufika nathi wena mfethu lana sikule position ukuthi asitshelwa yabo kodwa umuntu umeyedwa bafozi ningathini nje bafoza ngithi mhlambe isonto usedladleni wena mhlambe uqeda clean mfethu yabo uyacabanga ukuthi uqeda clean endlini usakwazi ukudlala iradio ukhululeke uphume ngaphandle nje bese jaba umnyango usuzovala uhlale ngaphakathi endlini ungena wakho ngaphakathi endlini lapha kufanele kube khona into ozoyithatha uyibeke kwi-position ukuthi noma kuthiwa kwenzeka noma yini yabo into yakusasiyona impilo leyo yabo into bafo yabona kuthi kusahambe kanje empilweni kwabe sekwenzeka izinto ezibethene bafo zathusa ngempela-ke bafo seqala kufa abafowethu-ke manje nawe yabo impilo leyo fethu iba ngenye indlela Professor ngithanda nakwena bengikhuleka ngazo zonke inkosi izinto ebenginokuyicela kuyona benginokuyibona impendulo ngoba namanje samsanzami mhlawumbe ngisayibona kodwa lapha esidakabezweni yilapho enginokuhluleka khona ngingazi ukuthi kanjani angiyizwa ngithini kodwa futhi kwesinye isikhathi ngithi bengithi ngizamile ithuba mhlawumbe ngitholile idok izime ngithi ngiyafuna mhlawumbe ngithi ngiyabhekisa kahle ngizibone ngazi ukuthi angithini alright
professor lapha awuthiyamo lapha esikhuleni lapha khuluma nyama lapha engiphethe nje mfethu yabo awuntwana isiyekile ukubhema mfethu asingibheak up lapha bese si support sibantu la yabo awumehleli la kunezinto ubona ngathi thina mfethu lana ngiyaqhaseka yabona sengiyaqhaseka nangu sibanibani lonke kunokuthi yabo labantu laba mfethu angiba-understand kahle phese bakanjani yabo nje banaleya nto leya nawe nje mfethu awuyifeel grand yabo umzimba wakho uyabona nje mfethu nomzimba omkhulu mfethu ukuthi ngizibone nje mfethu azuthi uweve yabo ayibafo lento professor ngiyavuma nginemazeli yabo bafo ngoba kukhona leya nto yokuthi hayi bona it's not about ukuthi life yami ibanjezelwa ukuthi mfethu ngibheme umunga but life yami ibanjezelwa ukuthini endleleni empilo kunesikhathi esiningi engisimoshile kangayipick up life yabo end of the day kunesikhathi esiningi mfethu engisimoshile ngokungazinaki mina ngibe nokuthanda ukunaka abantu kakhulu konje lonto leyo ngingayinqoba kanjani ngiyangithola phezulu all right wena phezulu bafo life is not about inyuka mhlawumbe ukuthini vele bafowethu you can't do anything without inyuka empilweni ngiyangithola but life mfethu uyakwazi ukuyihlanganisa uphile mfethu yabo ngalo kokuthini professor uzothi mfethu mina mfethu I supposed to have a billion or million yabo kodwa nje mfethu during ufike life mntakamkhulu noye out uhlanganisa lapha nalapho right ngidlile ngisuthi ngiqhubile ngigrand yabo lento le mfethu yabo uwazi bona mhlawumbe kusho mfethu lapha past 8 manje bese abanye abantwana bobukela isibaya nathi nami ngisobukela isibaya usho endladleni ngithola mfethu angisho ukuthi impilo mhlawumbe konke lapho kuthina athi lapho usukwazi ukuphila empilweni bekwenzeke into njengale kahle uchaza ukuthi ifreedom iyona impilo imali iza kamuva ukukhululeka ekugcineni kuma ukuthi bafozo wena you happy empilweni yakho mntakamkhulu and futhi professor ukutshela ukuthini into eningi izinto eziningi ezinokusikhabatha empilweni yazi ukuthi mntakamkhulu sinokuthanda ukugxeka engaphambili izinto esedlulile kusona ngabe sifunani bafo isisombululo nendlela ukuthi sikwazi ukunqoba leyanto nayo inkinga lesuke bekhona kuthini efethu lalela kutshela lento nje ave ngikwazi ukukhuluma ave ngihluleka ukwenza uyangizwa ngithini wena mfethu ave professor ave ngikwazi ukuyiplana into ave ngihluleka ukuyimela nokuyiqonda nokuyenza ngendlela ekumele ngiyenze ngayo sometimes bafowethu ukuthi ngiyayiqonda kuzoba khona isiphazamisi esincane esizongiphazamisa yini yabo Thembelani sure isidla amaningi esakeni ngokwezulu sakithi yazi ngifuna bafo ubuye kusasa for part 2 uzodila nani angithi uthe ekuhambeni kwesikhathi kuqalile kwashona abafowenu ebenikade niganga nabo sure na umbuzo ngifuna ube mfishane it's yes or no babeshonela eindaweni zokuganga or what obvious dog okay sasa umubuya sicela usiqoqele zonke igameko njengalapha nanithothi niyoganga khona befike besala enkundleni kade kusuke kwenze kanjani kusuka zonke nje igameko zabo ngokusweleka kwabo emhlabeni up until nawe into yagcina kusele lokushini yazi yakuletha emgaqweni izona izinto engifuna ubuye nazo lezo kusasa namhlanje ngibonile ukuthi besi all over bekuthintwa ngapha kuthintwa ngapha kuthintwa ngapha kuthintwa ngapha iwashi laqolo wagcina ungalithathile sagcina singazange ukuthi kwenzakaleni ekugcineni kumele ubuye futhi kusasa wazi ukuthi kumele udlule nalapho zonke indaba sifuna zibe nesiphetho because siyabona ukuthi eindabeni zakho ekugcineni sikhona isifundo abantu abangakwazi besifunda ngobuhlelo lumalungana ngqo nokuzama ukufundisa abantu nokuqashisa abantu bafuthi mangabe niyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu lokuchungechunge le eniyethamele how I ended up in drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 la silanda khona abafuthi nodadewethu abaseyidakamizweni abasobe bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sikwenza amalungana ngqo nokuzama ukuqashisa umphakathi uma uyongena ezidakamizweni bafuthi kukhulunywa kanjeni uyamuzwa lo muntu ukuthi yena ubekade enye into ekade eyishayila isicapha provide lekelela umndeni wakhe ngokuthi mhlawumbe akushoda lapho ekudleni aede naye umuntu oyithandayo ohlezi efisa ukugqoka kahle eyithanda kodwa konke lokho ekufikeni kwengempilweni yakhe kwashintsha kwamenza nanesilwane nengicabanga ukuthi esikunye sikufundile la uma unengane
bamba ibehavior yayo ukuthi injani. If ungane kade iwumuntu ohloniphayo uyibona engasahloniphi, maningi amathuba ukuthi lowo muntu useyidakamizweni futhi engakulandela ukukhuluma. Njengoba esho ukuthi umama ayigcinanga lento ngaye, igcina isihlukumeza nomama wakhe, ubese hamba eqalaza. Uma kuthiwa sawubona umama kaThembelani, into ebifika kuqala ekhanda lakhe ukuthi ngenze ukuthi izitha zomntana wakhe. Shuthi manje lento oyenzayo emgaqweni ehamba izibuyi yoshaya ekhaya emndenini. Ngakho ke siyacela abantu bafundise izingane zabo ngedakamizwa, siyacela abantu babukise izingane zabo amavidiyo kanjena ukuze zizokwazi ukuthi zigweme idakamizwa. Awukwenzeli ingane yakho kuphela lokho, kodwa uzenzela nawe ukuze kusasa ingathi mayisihambe yayothinta abantu abangathintwa bengabuyi bezoshisa umuzi bebulale nawe ngumzali. Igama lami nguProfessor Ngwamkhize Ndaba, waphathwa nongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini laMandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba nqinqe uhlelo lwethu lokuchungechunge, cindezela subscribe button, cindezela nebell. Siyacela nibejoin membership ukuze sizokwazi ukuthi silekelele ey'ndaweni eziningi, ngoba manje sizimisela ngokuhambela la kuhlukumezeka abantu. Njengoba izolo kade sihambile sisematatiyela lapho khona okwadlungulwa khona ingane uCwecwe, futhi okungeyena yedwa. Baningi abantu esithola ukuthi badlunguliwe lapha amacala abo, futhi kwaficala ukuthi awanqotshiwe. So siyafisa ukuthi nisilekelele ukuze sizokwazi ukuthi silekelele isizwe sonke, singagcini ngokulwa eThekwini. Sangincenga.